Lexi xi endlaku kumbe xi hi vavisaka vanhu vo tala, we become lazy, we become comfortable about the way that is being preached, that there is a miracle money. There is no miracle money if you don't wake up and work. The prophecy tin'wanyani that are obvious prophecies. I know Korea at school. I have to say, I see you graduating. Obvious. That's an obvious prophecy. That's an obvious. There is not the prophecy thing one that when you look at them, you can say, these are the obvious prophecy. Not the prophecy thing one that randango Vufundisi shoko. Sese mkate kono wana kamta kaya Vufundisi. Mesh bakushila kumchakonyi. Awu hendaye kona. Shila kumbundusa. Anishrando kubani vitana Mfundisi. You rather call me brother. I'm still fine with it. So kona leswa swo mukuma ku bolava ku tekelwa hehla mi tshama mi lava ku recognize wa va nga mi recognize. If u twa hinga ku va ku vavise ngopfu, so you feel like I was staying ku nga ya kwini kumbe nga nghena kwi. So that thing, it comes with a problem because loko yi kuma fame, if fame yi hela, you will fall. Yeah. That will be the end of you. Le ishangani gang la ihlela hinkwaswo leswi rhumerisaka Gaza vumene vunanga naswona hi tlangela ku humelela lokukulu na lokuntsongo hikuva hinkwerhu hi le ku tlakuseni ka ririmi na ndhavuko wa Xitsonga. Leyi i Shangani gang, shangi. Alright guys, nkarhi mamkela hinkwenu the show ya hina Ashimoyeni nkarhi mngani family one famba na the one and the only ana ha ku Gaza Boxa Raymond ku nga Mr Mdaka hi ndlela yaleyo langutani se kuna ring ni karhi ni fambisana hina ka nongonoko wa hina wa Ashimoyeni hi ri na guest ya hina lava nga ta titivisa. Yeah, this is what I calling this is Ashimoyeni. It's been a while. Like this year we didn't shoot any. Yeah, I think the matter kan prepare ka mchato wa matimba. Ya wa mapela. And na mane ri part wa ku prepare mchato loyo. So we're very occupied. Nalo ngitsamna Mfundisi so ba sweet ku ya. So tsamena tatana kuna toto. And don't forget to pray for me because na mina wow. Yes. I need to do something with my hands. I'll touch you, don't worry, ne? Ngazi mtu anga roko ringi lewani yifana na wa General Manizo le ya blue lanteni la no. And a special design for you, right? Oh, that's why rina toto. Ina toto ngwanyana. All right. So now ile Ashimoyeni la ngana Mfundisi ni la nga tivisa ku Mfundisi mani va huma kwini na kereka vona ile kwi loko swi nga endla ka phela mukuma ku van'wana kwala bengele ku voneni va faneke va va xinyimfana xa Mfundisi lexi ku Mfundisi va nga ta va ndaka va khayima. So mi nga vhema mi tikumeli kereke ya matimba Mfundisi minjani? Pfukele mjani. Pfukeni pastor. Thank you very much for inviting. Futhi kuna ti mavito ma ku hambana masiku lawa. Kuna fivefold ministries, ne? Se n'wina mi tirhisa ngopfu rihi? Okay. Can I start from kutitivisa kahle? Yeah. Okay, so vito ni Mbuyelo Makhubele kaya no makiyari ka xikokwani. And then hi vutshamo sweswi alaka kokwancha ni makhelwana wayo loko traka leti ta ku mvimvi na to vona proper okay, so now ni kumeka Soweto I don't have a ministry. Okay. I'm just submitting and I'm not intending to have a ministry anytime soon. Okay. Anytime soon. It's something leshi ufanelanga oranga over na a confirmation ya sure. Ungesuki sweswi ya byala kereke. That's why mkuma kuna mshika but I yang kona kwala ya. Ne vuya ka timhaka ta ku a reason for saying that I feel like I still need to grow more and understand things. It was ukuma stability because loko se vola ku huma kereke unga siza over stable kahle. Swi endla ku fambi roba na vanhu. Ku profetwana swin'wana swo ka swi nga profeteki hikuva kha ku laveka mali. So awu hinda hi kona. So I'm still under someone, a great man of God, betra kereke I Hope Family Center lengele yingele Shawela under Apostle Dr. Bright Mudau. I think maybe you know him. It's coming from Venda. It's a good man. Yeah, that if there is a man that I can refer you to him, it's him. Yeah. Good man of God. The great man of God. Okay, so Xitsonga ngopfu ne before inana like la mi nga fika mi swi twa ku you know what mina ni la ku va nanda wa Xikwembu a ni na swi twa ku swo boha Xikwembu xi vulavula na n'wina. Yeah. A mi yo fika mi sungula ku fana na van'wana mi hlamala ri ku benga tibiya laya mundzuku se u le ku prophet I see something you know a mi ri na mali mangani? Okay,
the first time I got the confirmation, it was 2012. But I took it because akaya angena kereke ya Patmos. Kuna kereke ya Patmos ka Xikokwana. So when I got that revelation, or someone came to me at Anhlamsela, there is a calling upon you. It was 2012. I remember so I had a revival youth. So it came like that. And then from there, when I went home, my pastor called me, I think we must put you as a leader. A leadership. So from there, that's where I was very close to get to learn. So from there, that's where I moved. Sukakaya netahaute. But I've realized things are different from how things are done. And then when I was like, let me find a place or somewhere where I will feel like I'm home. Because the churches are different. Prophecy. Where I am, they don't do prophecy. It's a ministry of prayer, worship, word only. So I think I only attended the first Sunday. The second Sunday, they gave me the pulpit. Yeah, that's what happened in 2018. How old were you by then? No, she look good. Send the phone in love calculate. Look, minus 8, 2018. Yeah, but then from there, that's where I've picked a lot, especially to the hunger of growth. Because the moment you get to know what you are carrying, you would like to undla kushilule shashikula kumbe shivana nantikelo. So I think that's where I get to understand kumbe ni queen inside rame rashimoy. To answer your question, hileka eblabla a fivefold ministry, right? La eblabla ka prophecy, teacher, apostolic, pastor, and the last one, did we mention evangelism? I think. So on those ones, I'm not in prophetic, but if I will tell you. The only thing that I do is, let's say we are here, it's Amela, and then I feel like there is someone on the pain. I can adopt that pain. Like I don't know if you get what I'm saying. Yeah. No, there is someone so I can do a prophecy under a revelation of having a same feeling with how you are feeling. So, and then the only thing that I do is to preach. Okay. For us, is to preach. Experience. I think we attended 2 services together, yes, which was 2 years ago. 2 years. We were invited somewhere, so we happened to be invited in Antotosnen. Topic very patience, faith in the aka timakata Xikwembu. Masiku lama pastor ne vanhu vo tala va tshemba ngopfu ka Xikwembu but va loloha ku tirha. Swi va swi karhi swi endliwa yini ngopfu mo especially hina vazalwana? Okay, mativa ku ri one thing ni nga ti byela injini ne. I think we had a problem ka mfumo wa Xikwembu. Fike hi yima ku chumela the gospel leyo ka yi nga ri corrupt. And then we went with the corrupt preachings. Like where you dilute the word in order to favor you. So, she endla ku vanhu. You see, we can't preach, receive your car. First thing, that person is not working. There is a lot of things that now we have to reason up. If we talk about money, you say, receive your money, but you must plant the money too. Okay. It's not bad. But sometimes we must understand what we are doing. So I feel like we become lazy thinking God will work for us. That means you must work for you in order for you to eat. So if you don't want to work, what are you going to eat? So we become lazy, we become comfortable about the way that is being preached, that there is a miracle money. There is no miracle money if you don't wake up and work. You must work in order for you to eat. I don't know.
mara se yi chatini hi mhaka ku i tirhe hi ku tiyimisela na Okay, so. like matani na ta vutisa yini ku mina ni ku na u nga tshama professor ku ni ta teki mulungu And I got the fee. and a ni tshama ni mingila na approach her valungu like to be honest not even white men hambi ku ri munhu ndzee wa muntima a nga tshama ni approacha ku la ku njani but how can you prophesy ku ri mina I'm going to get married yet I don't even any proposal anywhere. Okay, ni kombela ku hlamusela swin'wana ne, but I know this one will yita baba profeta va ku tala. Kuna ti prophecy tin'wanyani that are obvious prophecies. I know ku ri at school. I have to say, I see you graduating. Obvious. That's an obvious prophecy. That's an obvious. There is the prophecy thing that when you look at them, you can say, these are the obvious prophecy. True. I tell you that, okay, I know you are committed on the things of God. You are doing this. The only thing you have order on whatever that you do. I can say, Gaza Boshan Bonamjad. Because I know you're lying. Kumbe mfambisa ku yini masitwisisa ni swi fana loko no fika ni mkuma ni fika noko for example kuna ti professor tin'wana ti rhandza ngo vafundhisi swoko sese mukate kona vona khamta ka hi mfundhisi mi swi tiva ku swi lava ku mi cakunya a wu henda hi kona swi lava ku mbundusa so mi ta kuma xo ku phela ni prophecy liyani a yi confirma ku ni wa wena kuna ti prophecy tin'wana leti ti kota ku munhu a nga ti swekeka u kuma ku it's not the voice of God but because I know ku there is a higher possibilities of it happening swindleka mara ku mavula sweswi ku na yin'wana va yi rhandza ku twa ku ku ka profeta n'wansati u fanekela u tanta ku khongelela mara a tikweni ra ximoya ni vona u karhata ngopfu hi xilumi and the chances ti tele ngopfu n'wansati ne and we do that and the mashtaku we once had a problem last no kore when we're talking about the impartation you understand the word of impartation kuna vasati va ku tala lava nga fika va bayizisiwa hi impartation leya va ku swi ta lava no ku impacta moya wa xikwembu but we can do it you understand yes swi kona swo fana sweswo a ku ri na case a yi ri kona yin'wanyani yi endlekini ya mfundhisi un'wana yule u tshama project Glen i Mutsonga wa va profeta mara va nyamalali masiku lawani va byerise si lava ku famba a kaya ta kota ku mi khongelela then loko se va fika ani kona mara ani khiyangi so mi nga ni cleanela sesi yi swi vona ku a yi phela mfundhisi va tshama va ri one yi cleana yona believe ku yi ta ku pfunekeni loko xi vuya xi yisa lexiya xi vheta xi nghena hansi na yona ene a ku ri rape ya the whole day ma vona mi twisisa ku munhu u lava ku endla u ri o mi impart yes jikijiki loko se a fambile a nga ha ri kona misala a nga ha vi na interest at all ku yi njhani ma twisisa so hlamuselani kahle mfundhisi so xana loko a ho endla kona ha ri ka faith munhu u hambuka njhani ka swo fana a swi vona ku leswiwani a swa ha ri swa xikwembu leswi ku na verse yin'wana we get to ignore it 1 John chapter 4 1 John ani na John wa makhulu ma John ivi yakaleta ti first leyi nga fika ku yi vulavula have a discernment spirit kuna tindhawu tin'wana loko nghena na moya wa wena a wu pfumeli kuna ndhawu yin'wana loko no fika ni fika ni vulavula na n'wi swi twa man this guy we are not on the same spirit so from there you must pray to God to give you that discernment spirit in order for you to know ku ri u le kwihi kuna verse yin'wanyana yi fika ku where I had a problem with prophet using it that says, touch not the anointed ones and do my prophet no harms. They like to use that scripture to defend their wrongdoings. That when you say something that whatever that you are doing is not wrong, they will say, now you are touching the anointed. How can you, the anointed one, do the wrong things? What are you teaching? So, if you see, here I'm not fine. The environment just move away. Have a discernment spirit to know the person who is submit under. And this verse, James 2, verse 17, then go, faith without work is dead. So we are like a question there ku ukhongelelwa ku ungalavi ku tira. Faith without work is dead. I see money coming.
this person kumbe I see a job coming, this person anga submit na anga CV, busy, anga busy CV, anga la yona na CV, but no byela ku ta kuma ntirho. So now loko rito ri fika eka wena, you must, that's why kuna verse yin'wana Bibele yi fika ku yi vulavula ku rito ra mina a ri mi tirhelanga because a mi ri hlanganisange na ripfumelo. The word can only work if there is the word can work loko ku ri na ripfumelo ri tirha loko ku ri na mintirho. Yes, so we must work for your faith, or ufana utira matimba for the whatever that you are praying for because faith without works is dead. Yes. Okay. So now akuri na pastor ngwabele handle, a very big pastor ni ngebule bitira bona. Mfundisi lava abashikota ku mekumpando ehloko ne bambeka ka wheelchair. Maybe nina very stomach cramps bambeka ka wheelchair. Ivi bafika ba bambe beketela la mahlweni bambeketela la mahlweni bafika bamthandle ka maboko rise up kamiyima n'wana loko azabona wheelchair o believe ku munhu anga endleni afambi. Oh yes. Baku yimani then ivi mukumaku kuna vanhu van'wana ava fambisa mapele loko a vona vanhu lavaya a vheta a yima na yena swa mapele a yima va yimetela vo tala va ta defend va ku ri yes na hi mina hi nga famba swi ri so ku tlhe vona proof. So ivi misala loko a defend a ku a ni endla leswi vongo i faith boosters. Yes, swa faith boosters swi ko ngopfu. So shana mi vona swi ri right ngopfu na ku munhu va nga swi endla hi ndlela liyani ku ri just because va kona van'wana a va na faith fika kona mara wa swi lava ku hola ka xikwembu mara nhloko yena a nga believe ni nga tlakuka la what's doctor bete. So then that pastor ku swi tirhiseni. So shana swi na danger leswiya or swi njhani? Mativa ku swi va na problem kwini ne? You can use the same strategy to make money. Okay. Let's say inyika example. Noko re me panda ihloko imfaka ka wheelchair. Even if kanoko I see God healing you. Plant a seed of 1,000. Me plant a seed of 1,000. When I am kongelela, we know. We are boosting the faith. But lava mhleketa ku venge yumisa imali. So there is some things that we use to boost a faith ya munhu. The Bible kun'wana ifika ku faith come by hearing, but the hearing of God, the word of God. So there is some words that must be dealt with. Le mama ringa ku amhleketweni ya munhu. La mama must distract ku faith. You remember the blind guy that was sitting on the corner when Jesus was passing? Yeah. And then he called unto Jesus and says, Jesus, Jesus. And then the crowd silenced him. You remember, ne? The crowd was oppressing him. But he had faith that God is passing or Jesus is passing by. The only thing that I need is to call unto him. But if there is a people that are oppressing you, so what do? You move away from Lavaya so that you allow your faith. If you be like a issue of blood, she had faith only if I can touch Jesus. But there was a lot of people that they were touching Jesus on the same day. After the touch of a woman, Jesus said, I felt the power leaving me. So that means she had faith in her heart. So faith is a personal thing which can be boosted. You understand? But we must boost it in the right way. Okay. There is a people that have a serious issues, but we are not for. That's why you will find a church. The only people that get healed from wheelchair are the new people. The old people are still sitting there. You mean they don't have faith? They are coming to your church every day. All right, xin'wana xivutiso mfundhisi ne xana ripfumela ntsena ri nga hanya eka nkarhi wa lowu na because hi rhandza ti-soft life leswi na ku voniwa ka social media. Ripfumela ntsena ri nga hi tirhela hina na hi rhandza ku ti-soft life na ku vonakala ngopfu ka social media. Mativa ku lexi ni nga xi respecta ngopfu ripfumelo. Ripfumelo it's a personal thing. Okay. Hi nyika example yo hanya. Yes. Okay. And then example, you married man. Okay, cool. Example, you married man. He had faith that you will get married. Kuna vanhu lava avanga nguthembi. You understand, ne? So, in order for him ku va swi kota ku n'wi tirhela, he worked on his faith. Must you say sanir? So, loko u karhi u tirha ka ripfumelo ra wena, it means now you begin to see yourself u chata. What do you do loko lava ku chata? You start from budgeting.
You understand, ne? So from there, it's fana loko no fika loko ni lava ku chata ni nga ri ku tirheni ni nga ri ku ndleni ka chumu a na income swana sweswo. So it's something that you must work in yourself first before you unghena ka swona. So ripfumelo ri nga swi kota ku yi tirhela ka nkarhi wa sweswi if you personalize it yourself. The problem ya hina ku hi tshama na vanhu va wrong that people the bad company corrupt the good character. You are corrupted because of the people that you stay with. That's why so you need the right crowd to move with you so that your faith can work for you. Mfundisi a ku ri na vayisa van'wana va hala kaya Jojo ma n'wi ta Jojo u kona ka wa Malebo Lwa wo yimbelela nyana wa yimbelela nyana ni tuva ku tshama yimbele xinguva xin'wana na Mgobozi ma n'wi ta Mgobozi vanhu lava two a va ri the nuns of God ni va vitana hi mavito ma ku vanghana va hina a va ri the nuns of God. So vayisa lava a va hamba va chumayila swinene hayi swa ngopfu swinene mavito Jojo ka xibula Bibele. She blind. Hala swi xa ngopfu vanhu vo tala va ri va ponisiwini hi mhaka misa luya wa nghena kereke ne mara a swi ha fana nkarhi luwa a ku ri munhu loyi ni nga ta ku ambala ku fana na n'wina swi tikomba ku this was a man of God and then the training in a chumayila like serious. Yes. So xana ku nga va i ku ri yini lexi nga endla ku backslide not ku ri backslide mara from whatever leswi for me as my friend I know I can't pick it too much. Then a vuya hasi a va a normal person a nga swi kota na ku yiva biya a nwanyana but back then na ndhawu ya so a hi nga ngheni a hi chavela xana swi nga swi vangiwa yini kwalaho ka ku i faith ya yena yi nga yo testiwa. Okay. O kanjani mativa ku ni ya dyondza ku yini vutomi ne loko u tikuma u ri committed ka swa Xikwembu loko bayizanyana u reta Sathana xi ku tirhisela makumu xi ku ndlisa na swilo swin'wana fanele nga swi endli mi tshama mi kuma va yisa va dakwini va sungula ku vulavula Bibele mi ti vutisa ku swi yi tivela ku yini Bibele xi yisa lexi xi be bloko so it means ku there was something lexi a xi ri kona andeni ka yena ivi xi fika xi tsandzeka ku huma xi huma kahle or maybe vo tala hi bayizisa hi I will give an example. If mo kuma ku ri na chumayila ne loko ni ri ku chumayileni ni fika ni hlangana na disappointment can take me down completely. Mi kuma ku I'm hoping for a marriage nkarhi waloku na munhu loyi a nga kona wu fika wu ni druvula leswiya swa ku ni huma I feel like let me get something to distract my mind for that day. U swi kuma siku rin'we a hi ngo lese u ku hayi ni ta banyana savana namuntlha just to forget about everything u yiba ivi Sathana mi to ku xi pfuka nampundzu xi ku yi twini ku yi namba njhani loko yi phindana namuntlha a wu nge hi n'wi tsundzuki u yi phinda xi ku vuyisela kambe u yi phinda. That's where you end up going back. And the coming back is very difficult. Let me give you an example. There is this friend of mine. It's always there on social media. He had the church. Close the church. Now, my friend, you just come back. Let's come back and start afresh. I understand it's not easy, these things. But we need to, like, especially the church can destroy you. Church can destroy a person. Mitama mi akereke ni fika mhleviwa to a point ya ku mi nga ha swi lavi no vuya akereke katika and abantu vo tala va khongela siku na siku ne and then they end up getting tested va struggle hi swa timali ene mali yi tirha ngopfu sweswi mi nga ku yini ka vona va lava ku fana na mina I pray every day, Mara. The more you pray, the more there is a lot of challenges. Kuna mashtaku leswi xi nga hi dlaya ni mhaka ta patience. Vo tala hi hava patience. Patience. Loko ho hlaya ka buku ya Varoma ne kuna ku tikeriwa loku fikaka ku va kona evuton'wini bya hina, but you must have a patience. Or God is working on my things. Loko mo fika mi order xi luka KFC ivi mbona order ya n'wina yi hlwela ku vuya ivi va nyika lava nga hlwela va nga fika ndzhaku ka n'wina kumbe va ordanga swilo swa ku tika, maybe your order is big. That's why mi kuma ku makhongela swi ndla hi nga ku a swi cinci. God is preparing you. There is a time for preparation.
There is a season where you need to be trained. Kumbe take you to a process of training. Let's say God wants to bless you with $1 million, but He knows that if He gives you $1 million today, so God needs to prepare you to that level. So the preparation can take time. But what you must do is to apply patience. That's why because it's faster. They think God is taking time. God vantshwa va masiku lama va na leswiya swa ku va navela vutomi bya tiphasita tin'wana leti se ti nga humelela etikerekeni ne i kuma ku va hela va ya va ya teka leswi va swi tekaka ku ri va kurisa swa kereke i kona pastor wa le Venda loyi a nga za a hlamuseta hi xitori xa yena to go a endla swilo yes Makhado he went and do that and come back va ta hi byela ku i endle yini ku va kota ku wa a kerekeni a endla timerekelo mi nga ku yini ka ti young pastors that are growing and swi le ku va tikeleni ku kurisa ministry ya vona. Okay, ni kombela ku mhlambela in a personal level, right? We have two types of pastors. There is a pastors that are called by God. There is a pastors that are called by themselves. And matele ku dlaya. Vitana, vitaniwanga wena. You just called yourself. Or else vitaniwini, but your assignment ayindli ku upfula kereke. Because kereke ni mtshama mkhongelela munhu from here dek a hola does not make you right ku va unga pfula kereke. So ku rin'wana mhaka wa me vanhu vulavula na xichanga xin'wana. Okay. Vana me va tshama va ku ka mina n'wananga hambi wo twa u ri excited ku fika ku swa ku u twa ingaku se u ready ku pfula kereke u nga pfuli kereke u nga se za over stable financially. Because swi ta ku endlisa ti-mistake. Church need money. Loko kerekeni maswita ku kerekeni va ko vafundisi that they go to church offering ya siku ko va ku ri 100 rand mara kereke yi tele. Yeah. Stele sweswo. That's why mkomba ku tikerekeni tin'wana ku na offering to hinda 5. Now we are offering for this. Now we are offering for this. That's why I say va kana problem. So the only thing, if you are called, calling ya Xikwembu will never make you suffer. Yeah. It will never make you suffer. God will provide the people that will support you. God will bring the people that will support you. The beginning may look small. Mataku ko hava xixo tsakisa ku vona munhu a sungula a kula step to step. Unga sunguli namuntlha mundzuku se u le kun'wanyana. We begin to ask what happened here. That's why mi kuma ku ti falling ta kona loko ti wa leswa swo chavisa. Ti vete ku bo. Yeah. U chuha unga swi twisisi hayi ku ndleke yini. But if you're beginning even a Xikwembu biswo tika kanjani u nga sungula kereke mi ri vanharhu mi teka 5 years hinkwayo ma ha ri 5 u kha u preachela vanhu va 5 with power with energy. If Xikwembu se xi fika xi ku now it's my time to take you to the higher level, He will take you to the higher level. So now like kuna nghena kereke munhu nghena kereke and u tshamba Xikwembu hi mbilu ya yena hinkwayo. Faith, everything is perfect. Even mara atikeliwa too much. So even then maybe kuna n'wana loko nkhutazini hina va Kreste tirhisa marito ma ku no, God is testing your faith. Mabona why Xikwembu xi fanekela xi testa ripfumelo ra mina loko ku ri mina already hiphela na xi tshemba Xikwembu. We can go to the book of Job. Okay. Job was the man where a rhandza Xikwembu na Xikwembu a xi n'wi rhandza. But Satan said, this guy u rhandza hi mhaka ku u khome all the riches. Yeah. And then if shoku a u hleketa ku ri endla yini. If va ku let's take everything from him. If you vona ku wa ta ku tshemba na. You understand, ne? And everything was taken from him. Xikwembu xi endla agreement ya one, don't touch his life. You can do anything about him, but don't touch his life. But Job remained firm in God. Even though the wife went to him, curse God and die. He said, no, I will never. For I know that my Redeemer liveth. I love that verse. He says, for I know that my Redeemer liveth. And regardless of the situation, by that time, or the faith was tested, by that time, he remained firm to God. I know that my Redeemer liveth.
So it takes a courage to understand that part ya ku imani loyi u tshembaka ka yena. Kuna minkarhi yin'wanyana loko hi hlangana na ku tikeriwa, many of us we run away from God. We run away. We feel like this one it can't be. There is a season where that's why not the season type 4. Kuna season ya shishika where mkuma ku karunwa sinya wu luza makamba, ne? If the dry season comes, it means there will be a time season. So being on the dry season now does not mean Yeah. Oh, in there go. All right. Loko ku ri ku Xikwembu xi na xikongomelo eka munhu un'wana na un'wana ne? Hikwalaho ka yini ku vantshwa vo tala va ha titwa va lahlekile naswona va nga tivi ndlela ya vona. Mativa ku as ni vurile. Mata lexi hi bayizisaka vanhu vo tala injini ne? It's a company that we stay with. Yeah. The people that you stay with. Ma swi tiva ku ri Bibele kun'wana yi fika yi ku loko ku ri na swiphuta swa 5. When okay, let's say when I five different ta 5. When I 6, me go 6. If 5 liya yi va swiphuta a wu se hlayela kahle. I swiphuta swa 6 because you are added there. So you can't walk with a foolish people if u twa nga ku wise. So a wise person will associate himself with a wise people. So loko me ni lava ku tiya aripfumelweni, obviously I will associate myself with the people lava banga tiya aripfumelweni. Yeah. So swi ya hi timhaka ta ku u tshama na mani mi vulavula yini, language matters. Leswi swi vulavulaka very leswi nga tala mbilwini leswi nomo swi vulavulaka. Loko u tshama kha u vulavula vusiwana hi leswi swi nga tala mirini wa wena, u ta vulavula vusiwana ntsena. Loko u tshama kha u vulavula prosperity, that I will do it, I will make it. The power of tongues. Ririmi ri na matimba ngopfu. And you must know ku u tshama na vumani. The power of association. It's very important. Mina le ku va 20 mfundisi. Lero loko tshama na vo dzambangi va 5. Ora 6. U ta hetela u dzayini. And loko tshama na munhu lo a nga xifevi. Na we te adopta feve lebyiya. Lata vutisa question leyi. A hi ngo leswi mi tshama na vanhu va 5 ne? Ivi ku yiviwa movha. Vanhu lava va 5 va ri kona. Mi hleketa ku maphorisa ma ta mi hina. Va mi khoma. A ni na sweswi loko va ku kuma yi ri movheni wa yiviwa. Avana mhaka ku wa mani. So it means the power of association in matimba ngopfu ka rihanyo ra hina ra masiku hinkwawo. Mi nga ku yini ti small beginnings, because people they don't wait for small beginnings. Va la ku sungula va ri manembeni. Zakaria 40 verse 10 yi vulavula, do not despise the small beginnings. Mi nga ku yini ka vantshwa lava va despisaka ti small beginnings all the time. Va la ku sungula se va ri na million kube a va na yona hambi ku 100 rand in their bank accounts. Ma swi tiva ku problem i yini ne? Loko wo sungula le henhla u ta vi nga swi twisisanga switepe swa laha hansi ku swi fambisiwa ku yini. N'wana namuntlha nge bebuliwi ivi mundzuku a pfuka kha a famba. Ku na minkarhi where you need to crawl. Ku na nkarhi where you need to yima u tsekatseka. Ku na nkarhi se u sungula ku u bagwaza. That thing is very important, because na loko ko fika nkarhi wa kuwa, you will know how to rise up again. Yeah. So masungulo lamatsongo ama determine la ya ka kona. That's why Bibele ifika yiku varangi vele mahlweni va ta va salevele ndzhaku. So swi vula ku loko na ha ri ku tikeriweni sweswi gaza boxa mi kuma ku answezani faka mi nga yi hleki swi ta fika. Ko va masungulo ya kona hi nge sunguli ku fana. That's why na ma twins amafani. The ID ta vona at fani. There is a digit leyi separata ku vanhu lavambirhi to show ku n'wana na un'wana u na destiny ya yena. So loko u vona se mi kate ku va humelela, u nga twi nga ku hawa a fane swilo leswi swi tanele ka mina kumbe swi ndlekele mina. That's a jealousy. Se hi la ku fika ku Kayina Avele phela. So ku developa jealousy. Vana va munhu va dlayana because of a jealousy. So the beginning hambi yo va yi ri small kanjani u nga yi tekeli hansi. Man tikeriwe ngopfu. For me to dress like this, it's a war. I remember loko ni ya xikolweni a ni mbala hembe yin'wana ya ku yi fika laha ni fanele ni yi petsa. I still have that shirt. The reason why I still have that shirt is to remind myself, this is where I come from. But I destiny ya mina la. There is a place where I'm going. Amen. Hambi swo sungula swi tika kanjani,
there is a place where I'm going. Wasita kukashkwembu katika koba easy all the time. Yeah, you need to work hard. So why we not the pasta me like to compare not the influencers most of the time? Or me like what the influence. Yes, at the same time. Like in leyo, you are no longer influencing us spiritually. Say me influencer na impahla. Exactly. You don't want to look mateba kore problem ya ina inchini. I feel like kufika kungena moya wun'wanyani wa ku lava ku tiveka. Leswa swa ku hi lava loko hi famba va hi recognize mina hi na ndhawu na lani ya kona muntlha yo fika ni ndla leswi andla swona chayile I came back this side and nina swo leswa swa ku nuku I want you to see ku ri hayi ku na mfundisi no a ni swilavi na loko u vutisa ku ni mfundisi simkata ku we fight every day a ni swi rhandzi ku va ni vitana mfundisi you rather call me brother I'm still fine with it so kona leswa swo mukuma ku u lava ku tekeliwa hehla mi tshama mi lava ku recognize wa va nga mi recognize if u twa hinga ku va ku vavise ngopfu so you feel like a wu swi tina ku nga ya kwini kumbe nga nghena kwihi so that thing it comes with a problem because loko yi kuma fame if fame yi hela you will fall Yeah. that will be the end of you. Usitini gaza boss. Mina nithemba na faith ya wena imfo ya kuthemba ku itafika mani luya engunta mani mdaka loko ungathemba namhla idabula swin'wanyani inge mani mdaka nga fikangi. Ifike maka kuthemba lokho ya Xikwembu xi vulavula na wena. U ta swi twa ku leswi swi humaka Xikwembu. Ku fana na mina. Loko ntlhana mhani luya ni first day ngusatu wa mina luya. and swi vurise sweswo. I remember when you narrate your story to me ku loko nhlangana na mani loyi ni te sesimkateko loyi ita va nsati wa mina and the power of the tongue. The power of tongue. Yes. So mi swi vulavurile hi nomu wa n'wina and then it manifested. So loko mi swi vula hi nomu ya n'wina you had to practice it. So that person ni tsakisa hi siku rin'wana mi nga tshama mi vulavula rito rin'wanyana. I do listen to him. Yes. Let me tell you something. This man he once said ku ri ka hambana ka n'wansati na nhwenyana. Vo tala lava va kumaka hi kuma vanhwenyana. Bibele kun'wana yi ku he who find a wife. Yeah. A wife who findiwa. Hey, a wu kumi woman. Se mina ku ze ni nga se findiwa. You are not a wife. Na ha ri nhwenyana. I'm not a wife. Wena ku tikeni. Kuma a yi ri un'wana na un'wana n'wansati. A yi ri nkumi n'wana who find a wife. Mi ku ri munhu luya ne. It's a wife. It's a wife already. It's a wife already. So when I say I'm not a wife, I'm not a wife. That person, I will say that over a wife yet. That's why they are not seeing a wife in you. Guys, but I'm saying my wife. I'm a wife now. Please, subnante CV. No, you know, there's a difference between girlfriend and a wife. Yes. A girlfriend, I will go ya girlfriend and antlangwini. Itafika hima iri two. Naku la swakudya da swi lava ri two. Mara a wife ne utata na swakudya. Mara mina ni example uta ya lava swakudya. Aku ningedi papa wanga se. Akamchatu ne. I was gingiriking ni isa swakudya. So soon be expecting. No, but how do you do? Sometimes ne gaza posha ne. If you olava ku activate the blessings. The guy that I came with, we laugh every day. I said to him, my guy, you see us now. We must associate ourselves with the business people because that's what we want to do. Yes. So if you want to get nomchi hang up with those ones. You find the tactics. How did you manage to package yourself to look like a wife? So that thing, preparation. To look like a panda. No, she baby. No. Pastor mata me biringa ku vula ku yini? Ku wa mi nga ri ku tekweni sweswiwani kani mi vulini ku a ku na lava nga le ku gangiseni. Do self introspection. Ivi u ya ka lava u nga ta fika ani phela swa hambana sweswiwani loko mo ya ka mi ya ka vanhu lava ka va nga for example va nga koti ku vulavula u fika u tshama na vona there is no way ya ku u nga va dyondzisa ku vulavula but vona va tele they will teach you ku how to do so na va ringeta ku vula ku yini ani va ta fika va mi corrupta va mhani lavaya va mi corrupta hi ndlela ya kahle ya kumbe va a wife. Mi tshama na ntlawa wa vanhwenyana se simkateko mi twa va ku vavanuna tindzwana. You end up having that mentality ya ku vavanuna tindzwana. Yes. Because it's something that you always hear.
because now xindla yini xi vuya ka vhese leya ku faith comes by hearing the word. So la loko hi fika ku faith yi vulavula hi rito ra Xikwembu. So loko mo tshama kha mi yingisela vanhu lava nga le vukatini va ku yo papa va ka hina yini you also have a desire ya ku you see what ne vavanuna va kahle ngopfu. So that things comes from whatever that you are listening to. Mina swa ni karhata swa ku hikuva vavanuna tintswana swa tika ngopfu. I'm sweswo. Na hina mi karhata ngopfu leswaku kuna vavasati vo ku mbundluseriwa ntsena kuna yini it doesn't sit well with us. But anyway a hi humeni ka swona. Xana vakreste va fanele ku hlongorisa rifuwo hi matimba kumbe va rindza Xikwembu leswaku xi pfula tinyangwa hi ntumbuluko ke? Rifumo phelani Bibele kun'wanyani ka Isaiah yi fika yi vulavula hi timhaka ta ku when the time is right the Lord will make it happen. 6 verse 22. Yes. I nkarhi wa Xikwembu hi loko Xikwembu xi fikile ivi kun'wana ka Malachi yi fika yi vulavula hi ku ri test me and see if I don't pour the blessings. Ku na ti-blessings tin'wani that you get from giving. Yeah. Kuna ti-blessings tin'wani that you are blessed by nature. Kuna mimiti yin'wani gaza boxa loko mo cheka tikweni muntu wa kona mtshembi wa nga hlupheka. Family hinkwayo fumini. Hambi ko tan'wani kwa ku swa xikolo swi fambi mara ta humelela. And another thing kuna letiya ta ku ti hlupheka and ever since we know they are struggling even today. Kuna ti cases leti ti hanyaka emindyangwini. We are not going to dwell much on this because ta chumayela la. Okay. Kuna ti cases that ti hanyaka emindyangwini ka ku there is no one who will buy a brand new car ka n'wina. The only thing mi xava i swikorokoro xo loko mi xava xi fika xi nghena kaya xi phuxiwa xa huma xi tshama switineni. So kuna those kind of spirit. Ivi ku va na spirit lexiya xa ku ri there is a story for Jabez. Yeah. Jabez loko va n'wi nema vito they called him Jabez because he was bare in pain. Ne? That name ri fike ri n'wi tikisela and then until he prayed that God bless me indeed. You understand? Ne? The blessings has to manifest. You must pray for the blessings to manifest upon your life. There is a people that you find kuri now you mitama mkumale so me va kusuha no reach something and then something happen. You are about to sign a contract. Logo sele 2 days contract. If you can send a message, there is a prospect. We are blocking this. This one is suspended because of this. Kuna a spirit that is delaying you, which you must deal with. There is some spirit that you must pray. Jesus, kuna moya yunwanya ayishkoti kuikasta engarika fasting. We must pray or we must be in fasting to deliver certain spirits. So there is a spirit of poverty. Leshivaka kona kavano. Kuvana spirit shunwan shaku. Family yiva blessed. So the blessings that we access them differently. Jabez prayed. But ka book ya Malaka if ka ivola could test me and see if I don't open the windows and pour blessings. So how do you do it? God can talk to you. Let's say you meet someone on the robot. Spirit chabula, let me give this person. I don't have, but let me take this 5 friend. If you give that person, someone have come something. But there is an access, which we call it an access to a destiny helpers. I used to do. I tell people, I can apply. 2 months is too much. Nengasukuma feedback. But ukona munhu loyi ateka ku 5 years aka submit a CV angasukuma chumu. Kuva ku ri na mimoya, there is some spirit that you must deal with. Kumbe u fanela ku u ti solve kuva u kota ku swilo swa wena swi pfuleka. Kumbe vo tala hi tikisela hi mavito lama hi nga nyikiwa wona. Yo. Mara mina ra memkateko. Mara mkomaka awu lo katekeni. Jehovah, the Lord my Mukuma ku vitrawu I mkateko leri ngele certificate. Mara loko va fika le va vitana mavito va ku vitana xisiwana. Xitele ngopfu sweswo. So ku va ku ri na ti-altar to karhi that sometimes ti holdaka of not us ku ri ya mahlweni na vutomi. Yes. Eka ke ku yisongi Mfundisi. Kuri anitwangi na ku loko mo chaka lo we ndini izole 5 past 3. Yes, we ndini
nkarhi muni sweswi phela ni me hi tiyisanga hi ndlela ni yaleyo kombe ku nyiketa mfundhisi at least 3 minutes ne ku mi chuma yi 3 minutes loko mi ri na yona vula swin'wana swin'wana hi 3 minutes hi 3 minutes Okay. why can you You can motivate or ni if ma you want to nyika motivate. hint ya ku you can motivate anyone anything about faith about faith patient ni hi nyika mina hina kumbe hi nga suka hi te va yes yeah ni nga yi kumanyana just a second ne yeah so hi ta kota ku nghena ya so loko so ku sungula leswi swo se ku ta lava fire lapho kwala ku ri ya ta fire ayi no I would like to touch 2 or 3 things, people of God, ne? Amen. And then so that we close. Yeah, man. Loko ya hlaya le ka John 10 verse 10. Bibele ifika ku ri Sathana u tela ku dlaya, ku yiva na ku lovisa. That means the agenda of the enemy is to take you down. Yeah. The agenda of you not moving, or the agenda ya Satan is to see you not moving. The agenda ya Satan is to see you unga progress avutongwini. Mara loko hi hlaya ya hasinyana ka yona, yi fika yi ku maranata for you to have life. Even loko ya hlaya le ka book of let me just quote it, this one. It's on the book of 1 Peter chapter 5 verse 8. Leyi vulavulaka hi ku ri nala u le ku hungahungeni ku fana na nghala leyi bongaka. Leyi lavaka munhu wun'we ku va yi n'wi bvanganyeta. So nala is out there searching for one person to take that person down. But whatever lexi xi endlekaka, what you must remember is the word of God. Xikwembu xi ri yini hi vutomi bya wena. There is some certain promises that are there in the word of God that you need to access. For example, we can talk about the book of Jeremiah. Jeremiah yi vulavula hi timhaka ta ku Xikwembu xi ri, for I know the plans that I have for you, the plans to prosper you. So don't deal with the mind ya ku Satana u tela yini. The only thing that you must do is to check loyi ataka eka wena ku ri u va na vutomi. So loko afika ka wena afika aku, I know the plans that I have for you, the plans to prosper you. So now you have what? U karhi u swi tiva ku ri Xikwembu laniwani ne se xo lava ku tirha in regardless of what. Ku na ti-situation tin'wanyana loko u ti languta u va u ri ka dry season, Xikwembu xi fika xi teka Ezekiel 37 xi fika xi n'wi yisa eka ndhawu leyi ku ri na marhambu yo oma. Marhambu yo oma ku nga va ku ri a situation that is there evuton'wini bya wena. The dryness ya ku u nga kumi ntirho, the dryness ya ku u nga kumi vukati. Van'wana a hi timhaka ta ku vukati a wu byi kumi, i timhaka ta ku the enemy knows ku loko wa nghena vukatini swilo swa wena swi ta pfuleka. There is a certain blessings that comes with a marriage. You who find a wife found a good thing and obtain favor from God. So if there is a favor that's coming with a marriage, it means Satan will fight that favor. ene mina se ni henga na vanhu lava nga cata So now, loko ya heta, Bibele yi fika yi vulavula na Ezekiel hi ku Ezekiel, prophesy to this situation. Hallelujah. You don't need a prophet. You can prophesy to your situation. According to the book of Acts, I will pour out my spirit to everyone. My sons and daughters will prophesy. Some will dream dreams. Some will have visions. That means you have a power over the situation. According to the book of Proverbs, you have a power in your tongues to command. You have a power in your tongue to speak life. You have a power in your tongue to speak death. Loko ubulabulabu siwana is the only thing that will manifest after when it's away. So we must be like Ezekiel who speak life. Listen to this. When he speaks, when the blessings of God are coming into your life, there will be a people that will start talking. When these people say you're getting married, they will begin to mention all your ex. When the time for season ya go komantiru, sekuta leswaso umbundluseriweni kuva akomantiru. So look at the blessings they fika, kumbe the dryness you hell after when it's wena, there will be a noise. So you must not listen to a noise. Listen, oh my God. Hallelujah. What a revelation. I have 7 quad. Yo, I have 7 quad. Revelation. You know you activated something. Can I get a wiper?
Which revelation? Thank you so much, Pastor, for tuning in. The revelation kombe mi byela yona loko ku ri ka iri ya mina mi nga yi tumbeti and thank you so much. And then nalava nga ta lava ku pastor va vuya kambe hi topic yo karhi a va vuli kwala na lava va lava ku twisisa kahle pastor ma endla one on one. I need to share. Okay. You know one thing ne I initially love ku kuma ni ro kusuwani ngopfu na ni lava kwele ka distance sweswa swa ka distance ha sisi mkato ka bu. So hi ri tihu leriwani hi ri tihu leri ni ri mfundhisi ne mchato wa gota chavisa lo ta Hallelujah. na u ta la You moyeni gonna bless that hallelujah. I connect. You see one thing that makes me happy ne we are sitting next to a man who is carrying a grace of marriage. Mtoto wa ring. Toto wa ring. Yes. Toto ring. This man is carrying an anointing. You see when you see people, if you want to get married, you must check the hand that are wearing rings. Pema mador. You end up having the desire. I know. Thank you so much, guys, for joining. I require Moyen. We episode yo is and show me in the comments. Send the comments. Look, basogwana kwana sandan kwala. Then we'll take it from there. The mega shock pato. Tlebawa basis if kuna mwana mistress sang. Zimkata. Cancel us nene. Until we meet again next week. Mi bana soto akahle. Kwala milang taka mirkon. Menga ribali gusto na subuma bumelo. Menga welcome kumi sendela ku ikota ku improve. Definitely improve kona. Nikarin fama na mana tatana mdaka. Anga hari Dre. Atana mdaka. Mr. Mtoto wa ring. Thank you.